Sa mio sambula re raga vakalem sara na sema tikumana kavina kanikua vikem nina vevekani mai viti pakatalanga kina vikem nina sema tikumai en via se vura vinaka vakalebu na nom living goma na kadi malamalumu moni ngole mai na singa vina kanikua kavitiku ni singa lotu levu mai viti na ikarosa nga vula kalima ni singa ni vula o November na vula imbalolo levu maro teki cukup bakalebu ni na bula tiko keimbua anda maro tak sar bakalebu ni tangande tiko na vono bakaturanga da kau ni tambua na bulongo na bula o November ya kani marau na lomo ni bulongo di lebu sar na nonto bulang yer sama i posa tiko ramai talan noa ramai vivo se tiko ni bata-batango na kena talo no teki tiko lebu na veitu tuku so ramai wasea na buku ni non ratampana ni beingarabi bakavaka sa ngole mai ndo na buni wai sia ngole ngani ndo rosa ngana buni wai mai mbua totoko mbua levu na gas ni buler sa ngole mai levu talanga ravingarabi na vei ndindi tampana ia usu tuchu ngani bata-batango me kochi kenda bata mai na vevekani enda nonto vosa sarangana nonto vosa sarangani sudu enda mai vital no sarangana nonto vosa saranga ni banua enda baka binaka na mata sere na dado ni delese tura ena kena mai tiku butaka tiku na nonda sota ena kabinaka ni korong re na sere bani banua ena isema ni vevekani bono baka turanga mbua kena banua operata ena sana baka turanga o na sana hotel we babi di nak sarkin bakal bikem ni todo kana sigu binak ni kuah ia sati ko na nonto bulan sa bulan sureti biken dari sigu binak ni kuah nangono ko menda na bakam bula sarwa sema sarti ko kuah mai na soso mai nandia nesa sabakara au nitaka ni kat-kat binak tikumpiaka nan raki manesa sabakara men sana bakam bula sargo bula re Susan Pritchard Bula re Bulan-bulan vina kecil di kuah. Iya, osmare iko singa kakaan di kuah, ambia udan na karena bingkoi samai malungu biruan rahi. Sa totok babi ni binak sarbakan lebu bikem ni Susan na nomuni lingom na nito ker malum mongole tu matamay mo may talo no tu bikem ma binak binak ni kuah bako sime kema merongoda na nomu susu may banua na nomu isamba baka biokan imbua sebera mataya bakang bulan manda bir na biokan era baka ronguti binak binak ni kuah Sama ba bulan renga vira atau kumain nakoro may nawento selebu may tapanga entua pakamau iko ko ating ko computer congratulations poso anyo mengkenran ya tawane
Pero ako yung makole, ako raway ang bumbu o Italina bedena, pero ang nambao is buya. Bulare nga be yung kunay ko naste, okay, bawa inabotin yung ko yan ro. So libo akin na iwasong ko may nawain to. Pero nga libong kumomo, ro may tilan besi mo sa pekay, motore. Pero nga may ra ko father liko, bahin mo liko, bulare ro. Miss my tasiri, pating ko kaleka, bulare. And of course, not forgetting my auntie Lara, where usar my Hamilton. I believe she was interviewed a couple of weeks ago. And not forgetting my family, mom and dad in Auckland, and my two beautiful girls, Alyssa and Stephanie. And I've got two beautiful granddaughters, Tewila, who's I think just nearly a month, and Cecilia. Okay, so nambahin doon na naka-olo in December. Iya. Totoka. Sa rong re na nomu vosa no kumarama na sing pina kanikua lele berapa bini pina ka cukup bengo era tali taka pakaliu na kena rong pina na nong ni makambula dom bulu pina kamiyo kalandi tinay Matayas lele besar cukup bini selandi rasa cukup bini kua ke ora bina ka vale buat terror rasa cukup mai bina ka pakaliu na nong pakambula talanga berto me no window kerto talanga mi makulei Susan, uklan ni Radaka Songo Chikongo, uklan sa sotal nga birer na siya mati kumay and nandarubitalan na nakabiniko Susan nakabakan lebu. Yemiti kabutak nga nandarubitalan noa, may wakan na namuli sawa kang bula sa rong rendin. Siya mata-mata may na namuli siya maimbuha. Weekend ni ko. Ikaw nga may nambawalu, inanggo ko sa Viriam Biu, sa Leleawa. She is the second eldest. Inana ko Vitalina Vivena, pahi ang ano ko binto sa Leleawa. Enro ka masusungiyaw. Na ko kaya malita ka baka, malibig ko kabing karabibira atina, enro umalid diwa. Iya, well, susungay bentong do pa ikibalilay nga palangay nawain do. And then, well, of course, there's a lot of mangroves there. Panong ondale ambak kukale siway buriway iya nanganaw sa empaki ol sa vampaki ba o sa ogi ginambaw na bale angon ako antilara ko kaya lingas ni buligina ko le ukena kago umbungko hanto kadibin ro nga binaw hita ko okay mabakabubuli yo ko ondal nambawa kornilo may gana kao sa huli na primary school hena sa ayadoba klase olu sa klase olu sa ho inang ko sa umay ni silante sa kaya ko kaya binaw kita mo sa lahuane ngan ren ngan musanta ni na horo magkadila bakarya po subalangi o na makaiyaw ni silante may nangorang nga bakang dogi o kalanti magkasarbay ato isuva iyo yung bagiwali ay ato ni silanti do oson rendring ona it's a different culture le iko ba gani bla sama o una horror yo kalau nga ani ko amangku ho inanggu ko kento ko sa umabiyaw kinanggoy mo ko ni nuinta na o fosa sa Hawaii ko ko Michael Broadbridge Rosario Lubegirugan duga ikoro Romani Silante and I've got two grandchildren. Sa totoo ba ko na nomu vivo sebi kada di kuwa na nomu susumay bendongo pagkatalaki na nung sustumay ng baw naraman de sa nakaw na numa alis na ngono si tumbo na katsumiki na nung sustumay na window sina nung tsumay bendong patiki ng baw so nakaw mo na numo bewa sa weekend. Well, dahil na mga ngo na undali ang bakukang ngo na bendong ang bukukala ko le siwa so nga nag-uula ko ibang nuwaling ko liura
tinanirahanin bulan renre, I don't remember any hardship, balaan lunigi ataw kalaylay ka ataw nga maalaweki Gaya au kalau nga ako yaw ni karabi pa karemay na koro. Daw maganin doa kay hangaw nga daw mo ando sulibe yaw. I think I was very spoiled. Yeah. Endo balaan niyo bula-bula endo songo na eran daw valiliniaw. But I really enjoyed my life in the village, and I think when I was in New Zealand, wayang bahi, ando save up, mondo siregi birin na koro. Maganda lang ko'y suba, bakang tuntuno nga. Di na koro. Bala, andaan yung bulamay na koro. Sa totoo ka makawati. O kaya manda Susan so erlak may bago ni Silandi rvetao manda inandi servetao isuba. Ebe ko Susan, nandi nga bakang to sa nga koro. Bakang doon na koro, hiyo. Bonging mo, bakang doon sa ragi na koro. Sa o klan yung lakong baka na korer na maraw baka na kuka so na kuka na bindong-dong rareday. Kung nga naligang ko, may basta na ikimamiti ko sa alis talamay. Talis biro may ambag kuka. Sa totoo ka. Wala ba na muna numalis na mubuli? Kimbalang ko kalasin 2, 3, liber na mulako? Iyo, klase olo sanggay lako di Okalandi. May Okalandi buli St. Joseph's Primary School Onihanga. Naru yung pakikena. Ko ingon ako o ginto biro no imag Roscoe. Buli Wesley Primary School maru yung pakikena o ingon na sanggay Form 1, Form 2 do biro ni buli Christ the King. And that was our parish. And till today, mom still goes to that parish. Hornibulingon na hornibulilay or mga classroom. But we went from class 1 up to Form 2. So it was a nice small school. My Christ the King, Aulahu the Marist Sisters College is in Mount Albert. So I did 3rd form up to 7th form in Marist Sisters College. As hornibulingan niya lewa. Iya. Hornibulire. O ngono daw uhin asista. O babli divera asista principal assistant Juliana. Iya. O inga go secondary school maganila da bumuda ka mula ko university sa Davao. I went to Carrington Tech and I went to ATI, it's now AUT. I did some secretarial courses. Ingon na wili sangante man DBE bala maganila da mo sa Davao. Ang ngante may BE may Davao. Any job at the Havai na South Pacific Board for Educational Assessment. Manando NGO daw garababi arrongin na South Pacifica. Mauli ang pakikena ho ingon na sa ikubula ko ihubay guitaw Michael. Okay, sa uhimay nandi o sa muridige berungamay. May kaya sa matakatakan na regent, ono bulangan na regent. Ngangon na sa apply na Fiji Airways. Well, ngangon na Pacific. Iya. Sa Lebuka. I was a flight attendant. Ini ang bahi ang bubuka. O nga sa ini ang bahi sa den sa iwangon sa ruangon sa mani bangare abirundo ang bu zakataka. Malakuman to job of my FMF. Palita kata benro nga ulo pula masalah bermain to job offer my to development malako igoy my belunggoy momi nga sa egubukin na the momi development with building the Marriott mo job sa kabagyan na mo wali aginanggel iya sa igusar nga ngonang bu hani na real estate ano matakda igon ba na Bailey's Real Estate.
Ina namo tumbo taka chico mai namo buli chico ya may si chico may buhay nung sa kalasin dua kalasin rua kalasin tol sember namo lako New Zealand ambo tundo namo taka vaka mbeko ando tanratu niyo se ngone lo lilai ano binakat mo taka bongo ambo tundo namo tatanra ba mbeka ya Susan Wile. Duang ngau nang palabungan na. Yo, yung tong tibira wa flight attendant. Napampo in the back of my mind and duang nang go yung pala ni nila ko yung kalandi ang kendo buka ugi na horror. Ang kendo tibira unga ko apa anto nakadakare. Very glamorous Iyo. So I was very lucky I was able to be a flight attendant. It's a great job to have. Great for single person, great lifestyle. So ini yang pakai sarang yang serengangon na. Cinamba ke sabon dotok nangon ng balaw Sa yang pakai that was a good time to leave. It's a great life for a single person. Sa pamatabo sa Bisaw sa siyang sitsan. Yeah, you're missing out on a lot of things with the children and your life here. So I clipped my wings and did another job. Sa totoo kan sina makasamta ka na mo do tombok ko katumbak nga may bentong mulai buka sarna wanga buka. Dor tamani Bisaw le mo ya Susan. Pero tabalilin niya wera ang abalin kunin tali siguro na koro. Kasi tiwa kun tali ang pagpapawali Ay, lay. Yung mga linda na manual susubaikin na. Sa jina sarang jina todo ko Susan Vitalia na puno tapon lili puntalia pa and then siya kan dingula tapon no di susus sa totoo makawati lili usara pa kung bulot chuk bengo nimbula re mio sambula re binakapali pula siya machikumay and nanonto vital no chuk na nanonto bulangi siya masar chungo may na soso may nandi Susan Pritchard and nanona tal no takachiko ko nanona susu may imbua nanona siya mapakabiokani and nabono pa katurang umbua siya matar chunga bengo no mo nana kalaran do bula binaka may Hamilton vinaka bakalebu na bakarong ti ko may Hamilton na vital no and ka vinaka ni ko totoko bakawati me bakana no sa pamatal taka chumayana no mo buli may New Zealand na lesson ito manda wator hindi niyo sanggalita ka AUT mulita ka clerical studies na be lesson ni baya wator na lesson ni science and arts no mo buli na secondary school. I was doing more science. Don't know why, but yeah, I did more science subjects. Yeah. I think I was just going with the flow because I didn't know what I really wanted to do. Yeah. Wow. Ito na buna? O hindi kita na science? Ito na pakanto na lesson ni na biology back kasi chemistry at ang talitaka? Biology that's what so I think we had a really good teacher too. Yeah, it was mostly sciences. Hindi na yan. Red, darakang bibiyan, no retabi ng kasnibuli, the role of teachers to impact on students' lives, it's how they deliver the subject. Kaya matali mo na nga lesson in rendre, but if they're good teachers, students will love the subject. Siya ba? That's right. Iyon, din saranga. Yeah. Sareda. Yan singkila na mo lesson di ba science andin ni chungor me na soso sala ko na real estate na lesson ni ka ba science na tuna kan rayang. Siya I mean, so aki abulida it is useful later on in life. Anda baka sama akin na ada pambeka kana yan ada baki bulida ungko ya. Aba anes kinangona iyon nantuang na may muri na yang kinakago bulida. Iyo. Sa ranin to sarama na mo bakasala bir nangon nimbua era ba karong chume na kabinang ni ko possible na turuchuk na lesson ni baka science balete ni talita kana lesson ni science ndo nga mo pa sa bira ena buku ni bimbi ni non rando meraba ko muria na ke bakar talita kana science raba ko muria ke bakar talita kan kana arts raba ko muria talanga ndo mo to mo pa sa tikina Hive ko sa buli uginang ko mo buli ba kokoa mo hindi ba ako mo maada ka ba murida mo andra we alia
the word? No, just follow your dreams. There's a lot of opportunities out there at the moment. In our days, we didn't have that many opportunities. No, alebo ha horani murida, alebo ha sulibeki alebo ha una internet. Takaba mo research inangona. Kay iyo. Let's do it. Iyo. Di ba nga habang murida, follow your dreams, because anything is possible. Yeah. Dena saranga, dena todo. O bele subutale Susan no mubukan na Pacific nangona ya si Pacific nangona ko sa Fiji Airways. Lebi ke mami se lebu tunga nakake mami sagani mula da brown na rock ni uniform mondo tale takvale buna no ni rock ni sulu ni buka. Na vamanda so na kaora ni rombek ngana kaora ni na numeles. And a tiny number can mubuka. Maybe I can say it in English. Maybe two memorable moments. And no more buka tu nangona. And Fiji say Pacific some Pacific. I think one of them ngona masa mawini kon ro 17 ko umaka ile sumay go Hong Kong. We're on the 747 ko ongay ka inro umay. Onro ongay igo sarana upper deck iyo. Iko lakumakin nang ko iko nagtibingon ako William Ryder. Gaya ko kila ko ngon nimbo ngon nawa into number 8 Masa sarve kaya ginagawin. Yung ko kaya rupit pero may babalang. Roga ka bigin. Pen roga tibi-tibi. Pasa ba? Yung kaya pasa ko na manduan pera. Iko okay may nanti sa wawa over tablong Korea on the fire engines ne pos aya wang kebuka. Ama ar sa wawa uy umba. Ntolo ama sa wawa u. Wow, lulu sarang yung santibira also, right? Very proud moment also. Because I love my rugby. I love my rugby and sevens. So that was one of the memorable moments. And when we had a bit of an emergency on board, luckily it wasn't fatal. It's just it's just a smoke in the cabin. Yo barre pagi balay nigi manila manimada ki amang kanihlata pa na tubigi marengang ni mamangkanin tua lengkalebu ko ulis biro kinanti kay check aki makareawang kabuka bidayawo ho uwawa o ingangon na sa ka ba rebiro usala ko sarano ola ko malako igo kalanti iyo mantuangan na rebi abala ngano oranil buho ngagi kalanti len TV amago kay inang ko Iyo, bahira atingku. So it's like it could kill two birds with one stone. Baka lentibira pambububali. Sentira saranga do dira kami nakaya bo sibi no buka ni gichuko mini yo kala dirto no bubale o rono mitumbutumbu ro se chuko bol ngame isi mi kala dingo. Yeah, mom's still working. Kaya sampagi sa ngabulo ka ba? Kalau nga in Island, dia mangkani retire. Her dad, he's retired now. He's just turned 79. But they're both well. They really look after their health well. Sa totoo, kaya ni Rose parang chugo may kalani ro ni pambulo man tabi raw. Au kalani ro na ro mo tamen endor vital nongo Suzy. Blare mom and dad, hope you're both well. All the things that you've taught me. It was difficult growing up, but I knew it was for the best. I think I turned out all right. Thank you for all the sacrifices that you made for me. And for who knows, if I didn't leave the village, who knows what a different lifestyle I would have had. So I'm very blessed with what I've been given, and so glad that they're my parents. Sa totoo, katotoo ko makawati Suzy tamarota ka ni weekend na weekend na ngone mendo chuk nga ngone mendo babi ni binakin ni beron de tumbu kaya kasi nga nanon de tumbu and then siya ni rawata tunan no bulay
me bakanta rawata tungoni ko totoka bakaochi naka bakalebu roni ba madal takamanta ni o chuko minisilandi onga isema tal chuko mai biti na no bubale no mudaka la mande sona beka roni o sebir na barong chuko mai o sibir na barong chuko mai biti enam bula minisilandi bakaleka matanga bakataba na nomu sa buli ama euti kena nomu taka minisilandi lava sona kau buli da mai ena nomu tiko minisilandi sangai ba bintu tita kena nomu sangai la mai viti iyo na manangaw na sa ya kung yung pagi ini how sa ikubu bakataka they told me to get a job pagi ini untuk daka paper run is to collect money na send out ang roa untuk save up iho morani untuk sa mga gua FS mulis may BE untuk save up ingon na lang humaya uang paper run sa form 5 form 6 sa madaka na double ning bulan daw part-time after school ali sasamahi ho ingangon na Ando laho tiwa kalok kumain na ini karon ng bungilebo ando laho do supermarket ngani St. Luke's ada na food town I used to go and clean floors there. Ngan ando maraw yung ginagawa sende moran lisbur my VE. School holidays ando baka na ngan una browser in the Pan Pacific and the Park Royal Hotel. So I had all sorts of jobs from paper runs, waitressing. I even worked at a geriatric hospital in one school holidays. My friend got us a job there. I just said to her, never again. But yeah, I was like all those jobs, although it was hard work, I think it taught me that, to be able to survive and to be independent, to support myself. Di na chicken nanguna nuta on rukanda bebu kebeyaw. I was always, I had my own money. Only like my VE, like pocket money. Malah ni umay na horror man kaniya nga sende. Yeah. So I've worked here most of my life. Sandonji ne barite binaka nakabakalebu suzi na nomu bibakalo ganga teke bike maminikua ni ombakitini osada kada sandondi na biba ungeti lewe bike mtarabara muchikumai ngondo na kainta buli kerekina vosi bike na balubeni rasarangani da bongkitir na lubenda au talitaka na peperan ngori suzi me ketochu talanga me Hamilton rona lubengu talanga rose kalalai sa boleh neran raw meron to dilibutak ngon na pepa au na gay pa madal takaviraw nito talangan to dilibutak ki pepo ke munisuzi. Okay. It's hard because in the middle of winter wala ko liwa la ko yorbo paskeli deliver them papers. But it was a good lesson. Yeah, taught me to work hard and yes, I mentioned be independent. Sandon din ay barita kibinaka. Yan na naman daw gay mali biti ni ola ko na kornyo sa maro na musende edava so naka ondo tuna nung bakasama mo baka mo sa tawana chiko no mukato mo tawana no isul mo sa buko ibiti mo la ko na kor bochu ka so naka nung bakasama o kilango na bulengo meleyang na kor. Iyo wele kilanga kau so mera son raloloma ka og balenda ulah Kawaka o sinay, di alis naman na koro sa lalaka o. Okay, kawaka nga, and my mom is the best for that. Okay, ando sungko niya yan, ando nanumira auto kumay na koro. May inangaw ng goy. Ay, ang karati may o kalandi, sinay o nga nakate, nililiwan na friends, eran daw solilolo, may sulu mantanga Kaya daw kawyaya, ihogi na koro. Untuk kabe mang, nile mang, sarao mangga, mangga, okay, yeah, she's got a very big heart. Doon din na huli le weekend, Kaya ka kaya nga may nakoroy, may na plastic, kaya ka hiasa nga naman ni Ravisi, yo ala ko na koro, era pa nga ikina-auto, ka-auto nga yung pera. Iyo, ang kanto ka wili apa sambu-sambu uko kay taunit. Migi antibiro man ako they you make use of everything. And they're so appreciative
of everything you bring. Absolutely, yeah. Sa iske barong kumengona baka binibinak sarbali wiko na yalo ni loloma na yalo ni bika itaki ndaro ni kaki na suzi na kalo na siya ni mule dapat na nonto wena numi ke na nonto loloma na kay baka kurita ka chunga biko na biba kalonga tataki sa badaw. Iyon din na what they say, the more you give, the more you receive. Yes, absolutely. Hindi na kinapusin ni Kaloya iya na kani biba kalonga tataki na solika may natorna ka hindi na sarangan hindi sulendo na ka endo na hello maraw endo sindo ni bitikin na ilaw ni ore endo na mata endo na marama endo na turanga endo na ngoni me suli me na mata mamaraw ni sini na maka endo na kanda sulia ama na nga sandon din ng bulalip sa bana. Iya, entah di ba yung mana, di alam na koragi ang salian to lang ang t-shirt, sendo lang ay sulu. Oh, ento maraw lip mo na beira, niki mandangan niki ana numera. Iya, it's just a smile on their face. Really. And when I take my children back there, untuk kain rugalubengo, mon rugalenti pa panuaw susugin ay, mangga andray sulu, mangga andra baba, ko ina mo susugin ng ona. So I used to take them there every few years just for them to go and see where we were brought up and just to appreciate what they have now. So rondo marota ka di rondo ngadekin? Oh iya, nika osanda paralahan nika. Oh, I don't want to go. Ya nika saya bagana Rusari and Lies bermain tahun ni. Pas ngau nang Lies, oh mangga sari ya. They're very spoiled, relahan le Mondoose, rele Sicily, lako sarabe do avalengo umay na solo ko kalara. Iyo. They're very spoiled when they go to the village. Totoo ba ko tiyan na Sicily na Mondoose rata kabuto na kay rasing na kabuto taon Gori, iya. Ang bali, ako ang bunto mo ka. Sentira sarga, doon din na nabulili, vera na lubenda. Doon din na bimbi sarangaya na bimbi din nung tapakatabli to be appreciative of every little thing. Kila raw ni chiko may mbuwa, chiko inandi may nasoso, chiko talaga na siya mo yung kalandi. Pero sa nagalawangan na bunoro lako kina, bunang arubya lako kina ro lako. Totoo kan siya. Sabi na ko bakaliyom. Iyam daron na lasuban lako ba ni mo na ulutangan ni kaya makatuso rin talo na makawa ang buwan numatu. Nangunaw siya nga nililikin. Budo na kawa ang buwan numatu. Si sombe ka na yada ni Banua, si Sona Sere, si Sona Kabaya, nangunaw siya kalilikin na may buwan. Budo na kabaya ang buwan numatu. Le daw wala na buno nga ko undaw la ko kinawi o buno ni AA at na kanalaw levo iwa nga na indelana buno nga na ko undaw leke pakina kina AA wayong guta o kina longaning ko na pun kangawong guta lingam bula kon ruwa ka o nga ng bula ugen na be maangkaliga man na mulya o kabika ka o nga ugen na andolang ginanangan ng guerra daw umbuo. Ngay malabonong na igo ginaway, kakaundal lake kempo ugina. Yang kaya nga naman ang tanon naman uangaw naman kaban rani salao. Hanggang nga da alam na ang tanon naman bali ang bongi alba ko nga naman kan rani mode. Kaya kabiya nga kanawe. Iyon. Oh, mangka pero niyan taong kabangin pa ni Salaong ako. Ingangon na sa hilaan rana. Iya, benga nang dalakan ako ro ko untaw lang tahin mo na hinalaw liyo. Iya. Panore re bale agi uindala na hi ang kay nga na ombagi sa levo. Sambu totokan jina dili mo nakaw o siya nung numutok iya nandro ni salate o siya kanimo leta barawa Penga nang tolaw kina sa limang kare apo di salaong pagkalaw iya.
Sa onde meron siyang bulot ako na muta. O kaya susugi ko meron mata-mata na dorbital nongo. Isa, man, I miss them. I really wish they were still alive today. Yeah. Santia na Sara. Sa doon nga na ya datalita ka na linga ni Jesus we. Rong rendi na the simple life, right? That they lead at that time. Na lingang bula. Talo ta kamada na titi. Ondo no numa na non role titi. Utkuno me na te moli na uto na kavika. Okay na karisya ka. Although nga daw na. And I think maybe now, because I love gardening too. So I enjoy gardening as well. And my mother, I think even all my aunties, era lingang bula o toko. Roon daw AA. O nalako may nambugan nung ko ang gulungan sinikaw. Dobra nga wero nga nabuno iluginang ko office. Panagilang ko ito leonimbo sa umbunga kinalewo bunimbo ang ang kaliroka. O namakin ronit wala ang bu office. Bema ang kalibunimbo sa EU hina. Sa totoo pa ko chen dari na motor sarang pambimbi o kanit talo no makau ke bua na kanay siya may na bua kaya soli mai totoo pa ko chen dari na bimbi no mo siya mata chiko na siya may bua naka pa kalibsar Suzy na no mo may bitala no may bio si chiko weekend ni ko ya membaleta na no mo tambanin ni business ni ko chiko na tambanin ni real estate may biti kina no mutiko bol may biti tamman de son na bi kabinaka o laki sa tabo ni bulot to minisilandi go sa lista la ni biti so na kabinaka o ni bi wasya weekend na no mo takataka may biti. Iya. Maganda pa mo ano yung pero ando ang company, but I had a lot of support and a lot of encouragement from my husband. Ngono na FNP I was selling their residential development sa ako kaya diba sangay mulai seni. Pag sarani dakapa. Okay. Kangay abola sa dakaba uwe because I'm really easygoing. So we thought of a company name. So he was the one that thought up the name, My Island Home Real Estate. So that's the name of my company. And the logo, I don't know if you see the logo, of course it's got the Senimbua as my logo. One of my cousins, Ula Lia, she Makamba, she designed my logo. So after 3 years with FNPF, things were really quiet, and I thought, okay. And where our property is in Matinta, sa lalap nito and sa Laho, sangga hinanggoy bewa ingo. Pambo, this is a sign. Mosalin to lapang bekang ko office. Sa uang gulay seni sanggay bonga sa andolan dua office. Sa takapasara. Iyo. Panga ba indo viralewa sa ikabu ahina. Angay kalau nga lewo ang client may mo in ngaw mauna Billy's real estate ran ro support agin yaw. Ro kabe you should have done this years ago. I never mind. Maybe this is the time now. Yeah, so it's I opened the office in 2018 with just 2 of us agents. Angay kalau nga indo ang bumbu bulusia. Okay, may buke yaw. Okay, ako ni Samyaw, ako nalakngawan ako nalay una mo office, mo bebo. So I was very blessed that she was there supporting me all the way, and she's still with me today. So now I've got about 8 real estate agents working under me. So we deal with properties all over Fiji, from high end to low end. Majority of it are the high end properties. Iya, mungkin pa po nang dua singaw sa nang pwede ka buon dua kakagin ng gue. Sa totoo ko ba ko Reva na My Island Home Real Estate. Pamatartak man dibi kima binabunit chikin ng volleyball. Hindi ala ko lako iso. Era barong chuk meni ko era na biya kaya binakata meron bitar taren bikim do Suzy. Iya, ang office nga ngoy Matintay nandi. Ito sarangan na main road, boleh ka na Jet Point. Iya, hon naman kan rani tala anin bale sa uwa bunin boy yung baningan sala. Tando nga billboard sa yang ko office iwe take. Kawa ingo nga sa dalawan doon na cafe and bar and then ako Brody's. It's
just over a month now since we've opened up again after COVID. Iya. Iya. Iko berangawi o website islandhomefiji.com. Iko nagtiba bema angkali banogo o boli agina o. Nata bay avion ni sabu-sabu. Iya. Mama pila mo boli makataba bale se giningele. Giri mai via email mai au una messenger na vai barani solivasa leveiro. Lele pegi ki amang ko unikila ento kahapakatapa. Kango na maavebu ke veira sarangawon tay. Le ki anto mako unibulia kakinangon ki anto magnimpay bulian do anta pale. Yeah. Pale angan nimpale ani ki amang kanikila ki aran nila ko nampangge ama ni uvebu ke u. Iya, orang basa leveira. Sara. Itu santo lebih bukan lewu. Jadi weekend ni na warung cukup mai. So weekend anda dulu mula rotum beka menda volleyball sekua se volleyball sekua anda maru takasar nindo na marama. Nanda marama nga anda bitar no search ngango Susan satu bakaraw ko misoli ba kasala weekend sa chuka na website na kaiduyan ni nanungutang gani ba na island home www.islandhomefiji.com right .com raira tok saranga ko na lomani taon na matintara satu kuno mengo ko siyang tal na dalat saya tunito na buwaning buhay na matin ni bolo Totoko pa ko ito ko Lucia Lucia yung karami token na namo bola. Iya. Okay, ungana and I've got about another 6 agents in my office. Iya. Sa totokan din. Sareda. Okay, Susie, you just have to start somewhere. You do, yeah. Believe in yourself. As I said, I'm lucky I had support from my husband who kept pushing me. I think if he didn't push me, I'd be still flying. Yeah, so thanks to him, I think I'm where I am today, and also the support from my family and friends. They've been very supportive. Nasaranga doon din na ulutang kami nakagor na bitoko ni Beauty ni Susie ngala kambimbi bakangor ni toko ni ko namundota sare chiko ko Susie ko na kairo ni Dakava so talaga nangono kaya Susie bakanda do bedi kaya talitu the singi dareda ni ko ni Dakava ya namundota sagit ko Susie, you can do it Yeah. Sa viva un getindin ke warra mo chukum ko Richard na ba sa nung dota o Michael ba bini binaksarba binakbale Michael ke warra mo chukum ko binakbale mo na bitok ko ni Andy Susi kesa kanong bitok ko kesa kaniya baka batukala tu na bin karabi na sino binakan di ko totok ba ko binakbale libsar Suzy na nung biwa stay. So nandre o so tama so nang bolem-bolem na nung bigarabi ti konggo. Yeah, real estate it's a ruthless business. There's a lot of competition out there. And we just any challenges that come along, we just face it and we just keep going. Don't let anything to I always like to look at the positive side. If something's going wrong, really it's out of my control. What can you do? You just carry on. Sometimes people worry about things that they can't control. I said, move on, get on with it. But otherwise business is going well. There's not much overheads in this type of business. Totoko bakawete da babi binaka ya sando to na bitoko ni lele besar bakang bulut cukup minggo to bulu binaka me Mongolia to bulu binaka me New Zealand Australia bulu binaka Alberti lele berasya besar cukup minggo
Sarah Robinson, don't believe in Nakamay Nandi, Nakabinaka Bakalevo Navarongomai, and Nanon May, we was say Chukunikua, Nanon the Maramo Bulangi, or Susan Pritchard. The Babi Binak Sarvicoa, Nanon May was said Chukanoni Talanoa, ni Susu Maimbua, Vokatalakin and Nanon business in My Island Home Real Estate. Kibakoni Bangara and the Chukuna www.islandhomefiji.com. Toka na nona bola and tahu ni o matintar binaka sebenarnya ni may dapat ng taro vital no Susan tikutan na kau biwasya. I just want to mention just people to look after their health. Okay, akaivi antang mangkaning karon ng tambula di ba igon nangaw koy, and just recently lost family loved ones so young garaw na bula kawan niya paso yang nungkona. So many family and friends are passing away so young, below the age of 50. Go and exercise daily, think about what you're eating. Life is shorter, so I know a lot of people out there, they're not looking after themselves. In Fiji, NCD is one of our highest death rates here. So just want to encourage everybody just to look after themselves, eat well, exercise daily, and look after your health. So remember all your loved ones you leave behind if you don't look after yourself. So, di nasarang Susan nanong bulan dua nga sa doon din na baratik binakaya nagkaroon na kanta kaniya na tireni na besinga may nagkaroon na itong bulan. Di nasarang Susan nung kanta na kako o sarap chuka ni kay Hawaii na nukdo mo si sarang biyaw ni uriday so para sa may pakadeng mo Susan lebra bitu may nalubian sa kalalay sarangon doon din na bibawang gito babi di binaksartin ba lebu Susan anong bibawang gito na ulutangan ko nakabakalibsar na ulutangan ya uklan ni matatsukan bikim ni na baro matsukumay nakabalibsar Susan na boss ni bibakal gangkat ke bikim may miket. Ya, sebenarnya ni may dapat na nandarubitalan no, ketik mo na kanangaw na, biya pabi ni binakambyak kina beso, bukay kemunimay na ngono tumbuta kami kina, may dapat na tikin na ngonong go, na linga ni besusu sa kanangonong go susa. Naka, maababi na nga be mom, of course, I think I got to where I am today because of her. When although my nohoron sumyaw mommy she passed away a few years ago. She's mom's eldest sister. I always call her mommy. Nate pinakabakaleboy susungi homolip ko mosape mokamate motoreada babe mopa baru kabulangan ni ang babaa o susubao do kumay pa hinro do adingko leka Michaele Alina da Beinau Babina Pinaka-auto ni kumdon daw gomiyaw don onda 20 biunga be alien ni ko be awaki sangan ron daw iya venanomi unga iya be Auntie Lara, we miss you all the way in Hamilton, but I know you're enjoying yourself there. We can't wait to see you back here again. So, to all other and to my friends who are always very supportive of me, all my other relatives, if I've forgotten anybody, please forgive me. But thank you, Dr. T, for having me today. It's been an honor to be on your show. Oh, and most of all, my two daughters, if they're listening. I know they're going to say thank you, girls, for always supporting me. they're like my best friends. Thanks, Alyssa. Elisa? Alyssa and Stephanie. Stephanie. Oh, boleh binaka Stephanie, boleh binaka Lisa. Nakabali po na daw bebu kecil be mam. Kasi ang nomor bebu ke kena sonan rende na stavo o mam ya maruta kena nomor bebu ke be mam ko bulong binaka tu kina bango ko rere to toka na sigini ko ngai rere binaka na noni tikiti.
Totoka wakawoti. Babi ni binaktal nga binamdota. Michael Klein in Navarro Chukumekomengo. Thank you so much, Michael, for your amazing support for Susan, and especially wishing you all the very best for the My Island Home real estate company, Susan. I know many of us, including me, will definitely check it out and see what's on offer, and we'll be happy on this program. Me wasaya na kanito kutukaw no kaimbita be na nungkoy bata-bata na no website kaya kay sorbe na kata meron kay Reinikin ano suritir meron kay bitar-tarayan. Nakabakaliw sa naka. Sabi nakabaliw sa lolong sarte ni na soso kung kailan ka ni Viti ang kalinto ni Mindorong Bilo Coffee matintar. Iyo, Brody's Cafe and Bar. Brody's Cafe. Nakabakaliw rin na yan. Brody's Cafe and Bar. Ya talent na opportunity na option ni Chico bikim ni na Chico may nasa sa bakra may nandi aron ni Leray kina Brody's Cafe and Bar. Nakabakaliw. Nang ito pala talaga nga nang view na kaya na website and nung bata-bata Suzy aw sa lolong sarte ni na soso. Total na ko nung surich kim ni talamin daro kami vital no tal. Nakabaliw, sarde. Tare, mo demanda. Made. Nakabaliw sar Suzy, nakabaliw sar bikim ni Navarro Chukumay, totoko bakawoti na nero vital no chikin na maramo bulan ni kuwa o Susan Pritchard, siya masar chiko ko may na soso may nandi. Baka binibinak-sara baka liwi ko non siya matikumay na vital no ni talno with Dr. T kaya na baka nanumi ni bula kay dakaw nito buwa may buwa. O sa baka mo sa chika ni baka liwi kim nito ko sara ni seberanga ni tabo na nondaru vital no nalang talman na non ta ser kim buwa metini ke na non ta vital no sino binaka ni ko. Nakabaka level lo may ni bikim nito ko sara ni gay baka diyan utak.
sa rongo rendi na sere beberto na daw ni dalese tura kartola ngata tiko na serengo na matambani ni obisa da babi di binaksara ni bali bikim ni sara na sema chukmena kai binaka ni kuwa kiro sapa ko moti tiko yani na marama rua na marama vitala na siku binaka ni kuwa Susan Pritchard watu ke Dr. Teresi buni dilo bako mbulu chukani ngo ka bako moti chukani Hawaii me ata tala na tangona katarava ni mande manda Susan Mother Dr. C. Mother